mamoduli ay soko iwan sinunod kadang kotongo Jesus na solihon ay soko iwan sinunod kadang kotongo Jesus na solihon kadang kotongo solihon di Jesus. Ano misi sa takad isong samayang? Kinarahingan isong kerajaan sorga konsi kau tu kasari-sari do kan mihay kapagyamong demi sesuap do manikita daw ikalansanan do alumi sa piramutan nagi asam bulu apa kinangahan orikot dahay tomodon dat pelajaran aksoben mayna. Tinamayang dahay isong ran Tuhan Yesus. Amen. Asunong kaswabon kumad insanan tako. Yudit asunong kopiyo hat kapurimanan ko bayno nga rinumikot at kukul-kukulan bo. Yudit adi asing nga kopiyo pinuhobo. Nga kung sikaw to ay lanta ko dat asunong napatamo doon ay sumunong ibo nga ibo. Doho napod ko basandat ay nuridi mo boras at right ko panghupan na ginarahinganam miyagal ko itindalanon to ko alamok na di tayar te ko akuri na di miyak kan di tambalut te ko har na rumak korikot potuti kasimot ina pait panginsanong-sanong baginaw hiribo nga mo na pati mo asanong na patujuan korikot tibo jadi ititinga kukul-kukulan da nga asanong patujuan kai to kati sa kira na pondad rumikat kapiyohom kuren po lagi bayno na po nga panambarasan na po dati karait dot sumuang makan ilo no hatulog panambarasan dati do bayno iti na po pelajaran dati nga kita dati isuanggot Kisah 11 ayat 1 gisombot hopodomualo. Isuang na pod ay kaindalanan do kaposiyan dati datimpudan do nga ay lanto kod hariti kamoyon dot makanan segera. Isa ido ko ubas sa mga kanto komundat makanan segera. Oretan no pala makanan segera nga ino po isuang nga ginawa dati nga harnolod ilotong megi nupo santab no po dit takanon no milongon bolio dit bolio no akanon bolio akanon gi ilo makanan ringan katangulun mo sayra no po no kain talang ilo nga ino po dahit kapurimanan dati kasarahan dati nga manginsonong kot ay kendalanon dat koposiento ko ila dito sa roto ko bo may do ko porotio ila takarati porotio do ko diti berbahasa ro adi karati lo nong giris ki jadi saya na pon nakain talang ilot makanan ringan ngay nga mo kilo ko dam nudi makanan ringan dat dusun may do ko retom nuno no makanan ringan dat dusun kurupuk malayo ubi gantang ka nga malayo nuno pa komandatid makanan ringan dat dusun it fast food na karati indelo ng ilot orang putih lo fast food lagi
Sira no pun ako intalang ilot ay takanon do sikap fast food kagi nga ipamuhandaman ipamusarahan to na po nga ilo na po di takanon do miagal nga ilo nga mangiruhay dot koposyon dati mangiruhay dati magindalan do koposyon kuman kuno po nga mantad ka haro hilo nasusang mo gonsok megi pira na minute mo gonsok kano po dit asaro datid orongo nga magonsok ko no po megi tingkolasuan paggulo at tingkolasuan rurusan marurusi mo ning kalasod di ba arurusan po hom man nagindo on saka kopyo nga hingga dit iho na po hom ano na mangkuk suangan dat pasuangan ni migi man patigan dari tipu ano pa tipuan nga anaro kopyo bo tingkolasuan 2 minute mi kagadim anda dan 2 minute anda dan 2 minute na milonod akanon ka tu man kagating kolasuay tu ay moydot inupohit pinonokot ipinamagam nga oydu otopot garit yun mano tingkolasuay tingkolasuan tingkolasuan manururusay ogan iri kasari ito kita ko nga isa din ako ilogi asa nang ibugyari bod tokoy ko ilom paingkukurohot ralandot pinopo minomonsel datang mi ngailo aborisi patay ko paingkuro sano ngigya man lihungay hari man ko'y mamulun na mig mano pos-poswangay kari mumukon kungkuon bulunon moy nanda tandas nga intan na nga sanging hampungin dun sumaliwan jadi ay ino po hikasarangan di nga manto ko na po it miya galagalo rapawon ato ko po onsok manto ko po galihungay migi nga lihungan mo mano po iya dila oruhay di makan asikap bobos piad itanak wagut tay ko sumandak ko takoy lo mo gonsok nga gotuk na di ko piad migi po nga akay lo mo gonsok ikamon ko gotuk sagara pod migi po nga akay lo mo gonsok kumtuk gotuk ko matitiod jadi sayra na po dit aruhad popo aruhad ay popo sa dia papahara di takanon aruhay makan aruhay makan aruhay mamatay kan to suay pun dot kumaraja to ko nga makanakan to koy miloh kopi yad kumaraja nga mangkan takano miloh piya nga misuay na dit kumaraja to ko nga mangkan to nga kurupuk mangkan do gula-gula makanan ringan kanto ti dia tigi gula-gula iri nundod tumanud do polo panambarasan do panulis dati kinorikatan no polo makanan ringan ngay nga minamonsay dot ay itinopodit kamuyan dot bermasyarakat nga ning Korean atau po timotigyari mantad ko harolo kamuyan dot makanan ringan ayahan nalatanganak apo ori ko ti makan ko piyon nangayahan nilo kurupuk
Mantad ka haralo ka mo no makanan ringan. Anta ka na po dit iati iginumayo. It mga susudi 80-an ko bawah. Tok akuri pa kamon haro hiti ka mo no makanan ringan nga. Akuri po ba. Misway no bay no. May ka no pa kaday bay no ki. Ato koy. Ikaw mo na tulun dat jajan karit itiad di. Uy, kakayon ni buhat takanan no bay no. Hari mangkuit. Handasan ko na di salipar. Imirilit dat kiwawarana edid magisusway watik. Ngay boli tanak tok dia ka ay. No, diti katosoro ko. Iyaw gya nga. Pero yan yung mga ilom nunungaran. Akano no di siya ngayon kuno pakiyak panakiyakan kisupiring. Kisupiring it. Gulagata kanto nga ako ni. Kisupiring kakanan. Yun di salipar. Nga ato koy. Yati, ti pamandi hatakan no bay no kaginawa ko ay sended no pwede laydom bobos sa home ibiskut. Biskut isa pala sitik apat suwang. Bay no sa pala sitik talo suwang haremang kuy duo po the bay no. Jadi ilo nalot ay perkembangan natakanan kada ati borosan itit kemudian teknologi telekomunikasi ominggayo ilo piatakanon nga hari kemajuan gumumu kemajuan dilaid pengkuro ay so iti kemudian magi boleh takanon nga bayno no pohom iti pia kampung-kampung nga ada COD ka kada timuhat ki umantad ka haro COD sanging kada danda diri walay mandad podit may pata darumikot titit kanawang nokorikot no ka nah tinggal po membayar makan ilo no ikumunta ko tinggal kanangan pangay dilayd di ti kantin king cup na haro dilayd mo ito ko no po kaday bay no nagit ikan sading piro bansa king cup harohit sadam mangirak smiling fish sadam mangirak haro po kaguhit no po ready sadin naging nga magsusway po bay no omega karidi nga ay sa nanda sumapit king cup mantad po dilay dom iri nagi pero nagatang king cup dilay asaro na kayo Swinson pero sa gatanggat king cup dilay nakakasup ko pa dit doon na po nakasupan nga ilimon ho pa dawsin nakakasup ako pa dit kantin limon na ho pa dawsin Tausi nga iririt ikan sadin king cup tausi ikan bilis iri na dilaid bay no po dito Pinay ato kakayon ilo pia ti kantin nga kakayon ni kamoyon dat ay to isay daw ko nakakasupit 30 sinam kiumuro-muro mo ti dihoy 25 sin to kam mura ko nakapagulo nakapwede siya dito no 30 sin taon 60-an Carabao pero na dilayd pero na nahatos hari orang kud Carabao doon na nahatos dilayd ki hari ko rekot hari makuit hatos 5 na pada ringgit bay no pero maghihum ka na pod 2,000 ay ilanam korekot na sandang hawa sungod 2,000 bay no ay ilanam haro
Oh, Elder Julius nakalahi nga mati din nakakasupi 25 asin eh. Jadi ilo na po di takanon nilo nga intangan dati nga haroy kemajuan ka daw. Kada dati borosod itinet telekomunikasi har kemajuan. Harong hay no po. Iti telekomunikasi har kemajuan. Makanan har kemajuan. Pengangkutan har kemajuan. Panampakai har kemajuan. Sakit. Oh iya, no po har kemajuan. Harong hay no po hey. Ilo na kamoyan dat mantad ke iti ngay kemajuan dat ino kain talang ketibuden do. Iti na po di kamoyan dat ay nilai kemasyarakatan nga minsiriba. Susuay mo tirid makin maju isa kini nun magiwayo-wayo nalat sakit nga mumang maju. Iti kamoyan datid masaala sosial nga mumang maju. Jadi sekira po mimbulay na masaala sosial at hiripyak kampung kininon dati. Gereja dati popakita tok nakamaju na pamagunan gi. Nakamaju na ritiad di. Magiwayo-wayo no ila kamajuan. Ino padahi korahyan dati nga no kalatulo pa ng barasan dati. Semua ngemakan. Iya di bagi. Sekira muli tokod mantada hinggo-hinggo loson. Sumuang toko nga ino pa'y korohian. Tinggal po makan. Nga galid di. Nga man toko na po di patapi ka karay to boros sa kinarahingan. Iti boros kinarahingan na bayno nga nakamajo nagikago. Ginumo. Sekira na po mangintang ko kutba. Mintong katulon na kutba. Tidak kira ada rakaman ko video ko YouTube kanuno. Tay ko taguangan ko pa yung mato. Tuk asampin ni siya kutbahay ka dati. Oh ngay ka na di intang kahila YouTube nga. Ihirid YouTube nga asampin ay miya galin na korango kuti kutba kanugi. Soroho no nga tulon na kutba diri gereja. Kutbah na po bay na hom kakayon ni. Magihom ka ng pakutbah. Right ko corona ka. Kutbah tentang corona. Toypon ihumon. Tok ginumo. Kutbah karaitat anam ginumo. Kutbah tentang nuno po. Sorga. Nuno po manut kutbah tentang nuno. Kakayon to ka dila di YouTube ko hingga na po ki. Nga iri ni gimanda hit manumpalid dati. Miagal nalatakan nun. Mantad ko ginumutakan nun dat itimpuden do. Kakayon to ko latakan nun. Nga o ni ko o insanan na pulatakan nun nga mangigitot kalidasan ko matinan dati. Haroy takan nun to nga sanong. Haroy mo mirumbak. Haroy mo mirumbak antakan di nga alaid no po nga mamirumbak iti tinandati. Ya di mari gi. Jadi kamoy na po di nga mintang-intong tako na lat iti kotbah dot ay right ko iti maya the internet dot timpubay no. Hingga na po kayo human dati. Intangan po kapiyom pentopot kamo. Sa kira na po yadit buli-bulihid o kita dati yadi osonongid o kita dati ipiay pangkot ba nga intangan to kayo hingga tadon eh. Uhatan na dati isay mati pangkot ba siyati ka o pangkot bahan pumatilo nga Lucia James ka isay diti Lucia James ihum mo nga tok pinatamid man tado ka anggotaan eh.
Sakira mah ay bulit tumagad kin. Umbal din harapong kutbad o hebat. Jimbo galada mengaran. Intay to ko YouTube nga oy. Nakorikot na juta at panunton. Satu kali may no intangayot hingga taden ko piyo. Ihumo no hingga taden. Kemudian tokod aliran yang bertentangan. Sakira na po iya digi. Iri na kemudian kud. Mia galo letakanon. Ilo na po takanon dati lo nga. Sakira piyad milo dati paswangan nga kabang. Ay mati elanam o insanan na po letakanon nilo nga. Mumusit tinan na po dati nga. Olidas. Hari mo mirutum. Hari korutum. Okay. Bah. Sayra na po Rasul Petrus set nakaguli mantado walay di Cornelius. Ti kaswabon kanihab na talangan dati dat Cornelius pati nga akon katulon da dahudi. Nga minagang hati siya di Petrus dat minairikot. Dahil kinanan hiriwalay daw. Inaho nga daw sontab na po di kompinayan tambalot daw. Hiti dia hay makinangon nunuman no po borasa kumadahay ka di Cornelius. Akon na ko minagangat tot ay makinango borasa kinorohingan. Nga minagangat nagi kadaw Cornelius si Petrus do makan dahiri walay daw. Otapot ko pid iho ki. Iso no po ilagon kuno dihinggahin ko ngon nga iti makan. Moy no po sang kodua diri den tambalut angatan no makan nga monatos no mangilag kaakan ko ka. Kaakan kam ko ni hapod anak akan. Nga no orohyan dot hari ginawod miagal ko. Ako ni bo ko sasamuan mo. Ako ni ko sasamuan dot isisa indad pananu da kinorengan ki isiyo nga miagali dia akon ko iya dihat ginawo nga mangilag na di ko mo na makan sa kirod ngayon dati patapikad mo ta kita nga mo sitar nga inapohit cadangan usul kumadita nga mo sitar nga sayra na po may lawat, milo na po nga ilagon ni kaakanan. Nakuro. Suway ko, haron mga bi na dadit, susapo sa dia, iya dadi mo. Jadi iri nakakuan dat, ilo na pakadamo si Tara mo iriko ta iwalay dati nga, aming kalaid. Haron ito nga hopadam 5 minit, 2 na hopadam minit, muli. Nga ihati na po sebagai anggota jemaat. Ino po ikorohian dati nga kada borosad pa kanon dati. Podo pon dati nga manu to ko tiyod di. Yodi. Mantad ko pagagangat dati to kom imo si taridi nga. Hiri-hiri no di siya nga mundorong makanon do. Nga hari may tayon naging hari tayon naging makan nga ay bagya sala iri bo iati nga kadati ay bukan selalu ba mo tapatid sambulan apoy lanam kaulay mo sitar hiri walay dati kada borasad iwalay igereja nga ay lanam sambulan korikot tu gumu gya gereja lawatan ki akon punda dit gumu anggota son taon sa kira na po did, talo na hato sa onom na po dam limohot ay anggota gereja. Tikidon na po siya hiwalay anggota. Insan, san taon na ori katanoy dati walay. Iri no kakuan na, aya.
Apo oilanom saira kakagud kompuya detido si tarum makan to ko po. Modok to ko po boka. De ini bujang ke. Muli nende mo si tara nga ang pukul 10, pukul 11 tatuong. Ukaban nunutuhot to ko pagulo. Kana palambat. Kama ti disawag eh. Kada borsa di mo sitar iyati piadit sapi anggota alaid ka uli botan ni di ka ruang kana palambat ka. Ako ni mati ko asumbong to ti. Dat ayo to kay kapag irarati to kay pangakan nga kan dati nga iso dat monotos nga daborisi. Ako ni kahara ka mundo papon suwakon. Akon ko papalon. Nga haro nagi kapurimanan datid suway bugati bo. Papakan to kono patulon na suway gi. Pilion to kono milon na pom init asadap-sadap ipoy lobi-lobi. Poy lobi-lobi ot ay mandati posadiaw. Hara na po manok gi. Hara ti kansadin. Ay sa ajarang na posadiad ay man pakatulog araw kilod. Ay sandaman to kasuwab ka. Milo na po nag-iibobos at irini bobos. Manati po sa diyaw. Irini ko puwahangon ng didiribo. Nga ay suway ko ihati iti nga haragya kagwit. Magisusuway na pa kawayaon dati tibo right ka makan. Harohi makandot pengkuro ko kumirikaw itirikon. So kira na pamakan nga amo nakatoron dat okon ko painsawato ni gakod dohirid tirikohon gi. Paingirikaw na titirikohon dat iti painsawato ni magakod duduk bersila da ibangko. Ay say pisuayan duduk bersila ka dilo sirang. Nga ulo nakuragyari to yedit asada po ko purimanan di takadan dat apa yung kakatugakod dat iso. Pansawatan nagakod dat iso. Tok, susuway na ko purimanan. Yun di asadap-sadap nga kakanan mo. Suway mo di patagindang umakan. Jadi, sayra na po hari kaubasanan dati dat makan. Nga makan to kano pundod idombokon hirih nundon inapundi kaubasanan dati nga ato kondo kaindalan haro na makan dat minum bawaig haro makan dat yun kakan dat mong inum bawaig haro nagi makan agayo na kan induo sauk intalu ingapat nga korikoti irindad ati ngayaman to konon makan harema kuy makan nga irapawon danuman onso ko nga ako obas ako milom mga kan itakano ino pa itakano pinasadya nga baras kampung giling tapay karang kuno po diti nga inuman kisaro nga anidu ilo nudo isalapot ti diwagas kaubasanan no po dit amilom mang kantid nga iti tanganak ko ba inola oro pupuhgi ngay kakanan di bogi apahag katongolun jadi iri no di ko kuaan dat mantad ko magisusuay ko purimanan to ko makanom ay muda sita ko dit ako kuaan nilo suway pondo hit hoba sa lusong milom makanda ay sa lusong ay solado ay sa topodos
Ay kuman, o tingaya man ta kay muhotot, ay harulusong ka. Iring no ngay ka nuri di kantob dati di sumuano bo. Suway pondod misuwayo bansa. Misuway tinaro, misuway kaubasan. Sekira na pod iyo na po nga urang puti. O ngayon kung na di akandot walay di Elsie Kuraw. Ino po di pinasadya di siya nga nuno. Bosaw, tuhaw, losun da sinamayan da ikan masin, lusunggot lado tapurak, atok. Pengkurga di orang putih makan tuh di no pwede lo kaubasanan nga ruti kon ko takan ho kon ko bosaw o kon ko tuhaw nga kagumo naman kan na tuhaw ba inola idiola tulun. Makan to kon na iwalay sina nunudan sinad sudo isunggip pengkura ka di manando katakanad isunggip pa doon mumbalo ko na kung na kayo lahoy mi piya nga hanahanam kayo ano kayo magmaguna di sunggip isumpit kawo ko ano di bagi manuk igitan maguna di sunggip sigagem katampul hakoy lo haras haritan po nang idihitid ako ilam otapot kapyo kamula nga itit kakumbolutan na tulun at murut o ngoy nakagaditit boleo na akan dari kaday makan nga kano pa didit no pagkiro miguring kadidit palayan na minuhot kau pandai pakai sumpit ka no kadi boleo pandai kalau di kampung bejatuan itu munyit kakasih ko boloh yung palayan na to kumpeng kuro dit isunggip pot gisambot ang kara po nga bejatuhan pandai kalau di kampung bejatuhan itu munyit kasih jadi ilan pa kaubasan tilo nga okon pondod it magisusuway tinaro dati nga sayra no po nolohoy Petrus minadla di Cornelius nakarika Timotisyo akan na kami na kinangawilad no pinalambos di Petrus nga nangatan naging minakan sayra nakarika ti Petrus lahiri nga imulayay man tadi siyo dot koy mati dot ay itinapatulun da Yahudi mayrikotat tulun na miyagal da ko nga iso pagaduhan at ay nuridi larangan yang keras kasyo mantad kami suwaya tinaru diolo miyagalidit aga no piturus at kauli ako no pati mimang araban ako no boras kasyo atopot kapiyo sayra no pod hodid ayat 1 Kisah 11 ayat 1 ino pa di rasul-rasulam tampinay dahilad Yudia ngano korongo da ino po hit tinaru da suway nga monarimo nagibora sa kinarahingan ayat kumaduo sayra no pay Petrus da nakorika tayo di Jerusalem ino po tangawlun mantadit gulungan itinimungan dit no sunatan nga amo tidi na kopiaga lo pamusarahan diolo ayat kumatalo kano pa diolo iya no po nga minisuang gihilaw walay tulun dit tidak bersunat makan ko miyampay diolo guli pakagulo ko mondo sunat
Suai po karait to makan, suai po karait to sunat, suai po kumunda tinaru. Ay sepi suaya na megal dati datimpudan do. Bangsa, suku, kaum, nu dingin. Kon ko iso iri. Nunu di bangsa, nunu suku, nunu kaum, etnik. Jadi mantad ke ilo tinaru, ilo no kadauhit milom momonsay dati dot ay itinopo di itipia kerohanian nga miagalidit itinopo komondat bangsa nga agat pod ipagilitan dati. Okito himot igereja pia dati nga okito iti komondo bangsa. Aguli to ko pwede ko nihab ki. Sayra na pod igereja nga kakitanan na po nga kakal pod ino po bangsa nga agat po kasarit ipagilitan dati. At tapat tumati masal tanda harum ikot. Lobi pondo dot ilo no pag Yahudi lo nga pinopatilo musit ti komunda sunat. Gisambiat nakatalib net ay zaman di Jesus nga ilo na po sunat nga pagirotan ka sari diolo. Paing kukurah ta ka diati porlo sunatan ka. Ino po ino it oratian ko doho lah ilo na po sunat nga ay nubasanan nulot bangsa Yahudi. Ino po kagawin oratian to ko nga itino po sunat mantad di timpunan no po nga isuot perjanjian di Abraham kinorohingan. Nga sayrad imbulayan to ko da timpu bay no. Nasunatan ka amu. Ay say ko mo yun. Nasunatan ko no po. Okon ko pupokitod iya no po nga tatap salamat. Nasunatan ko okon ko pupokitod iya no po nga ataat ko. Monopot ko loboros kinorohingan. Nasunatan ko piya nga ay say pisuayan at itano sunatan gi. Ilo na dilat nimbulayan di Rasul Paulus. Gisombot tok. Gisombot dondo nga pagyaduhan ta ko iti sunat. Alang-alang o putulon na po miyagali doon sida-sida ki. Kumunda sunat. Ay haro nag-iipapahara kajian dat itinopo sunat. Sunatan nga moy da itinopot sawo it sawo tandu nga aing Korean iti kamundat kensa rahim ka. Haro himotitiyo di kajian da tangolun. Gisambo haro nagi mo boras. Kalau kau sayang istri, kau mesti minta sunat. Isay na ko'y anong sunatan, akakadi o upo sa sawo ka. To, sa kira na po din, itinupot tidak bersunat menyebabkan cancer. Tok, makisunat nga ito, takono kamag eh. Kulom na sunatan ni Diyos ya Allah eh. Jadi kaila di, ay, may pumarisa eh. Osaro, haray kante kosaro mo kisunat nga, opio muanin do. Moda si tokod opio muan. Eh? Kamuyan da tulun da tok, o buli mo ti osunatan ka. Nga isay di ta mo da sid ongay ko no pakisunat nga. Ay di o buli. Opio muan, puguson na po di rongus. Eh? Nga daw na baga kaputusan hindi mo. Nga na ako pakinangod ako pandapat haray tila sunatom. Sa kira na po, yun diwinan sa kinarahingan ka di Pastor Brian Scott. No, kuratungan no simbanay kasi. Hari ka katapatan mo. Eh? Right na po ka iti karohanian. Okon ko intangan tokod maya iti kamunda tinaro. Okon ko intangan tokod maya ilo kamunda sunat. O sunatan, pia ino po
pagiongitan nila tong rasul di lain nga wajib disunat ka nga may na di Rasul Paulus pausawa gi sunatan ko piya nga sumap ko kinorohingan ka. Jadi kinasunatan ka amo nga iso napoy oponti nga nasunatan na ginawa dati kumakinorohingan kasyo gim otapo tigi abo miya galamati ngarandet ugama iati sebagai pananudot Seventh Adventist kada to ko pumusarod nongo paju to kon pom tatap to kon tidak salamat ka halipian noretan de Ellen G. White dari tulisan-tulisan permulaan do kita kun itinopot tulun-tulun de Adventist nga isuang ketindalanan de pamanahon de ay kerajaan surga kasyo otopot nagirit iya di nga insanan to ko bagati tulun nga isuang itindalanan mo. Jadi ino po'y oponting gahilo nga pananudan dati kumakinorohingan. Paing ka nagikadaw dati ka mo na makisunat. Poporuan gaya dati mamalana da daw pasitul mo borisi ando mamirongaw di karuhang gi. Tangkiadan ta ko pala sunat naway anto ko na di gulo lobo. Ay dan makan. Komun po nga itino po makan dat misuay tinaro nga iso ikago pantanggot munta kilo tulun Yahudi. Ihati do bayno nga iya di mo tigi. Nga osonong dandad ino po it pagagada dati do makan da idom bukon nga mantad ko kobi to ko dit ay karuwaraga diolo. Osanong not iyo di. Nga sakira na po didat ay haraginaw dati ay mamarasun may siyo dolo ka. Hara na po ginaw ti dim. Iho nga hari ginaw ko sumuno. Lobi pondod ihati iharo piyongitan. Harahit perselisihan faham sopi anggota. Sakira iho mimbulay no mati ginaw ko ti susu ay sumano sa iram mo ng boros asaro mo ng boros itit kasalimbahan na dusun gi mimbulay na ginaw ko ay sigaw ka dito mo gadi Sulaiman gubat dodin o ngayon ko akan lodi siyo nga may ako siyo umpadano kano ginawa ko tulun to kay bagati bahar ikaw puri manan dati di nga ino po itaburus nga hara ko po yung mong yun di tok kada po siya sindaton ko siyo ka hara na po ipagilitan natin tiyo di hom tok amo na nasunatan na ginawad di tiyo di jadi mantad ko kinorikatan di Petrus sumini amo nasunatan o misway pa ngay pangakan misway po itinaro nga no kadi di Petrus. May na di siya umaapat. Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Kamano pa dilo nga miguli-guli pa siya. Paingkam ka. Miguli-guli pa siya di. May na di siya po ilod. Ay paingkukurin na way andi siya. Paingkukuren na way Andy Cornelius at nasuho dat malaikat. Sayra no po nakatarang di Petrus. No kadid inopurimanan diolo. Ayat kahupodom turu. Sakira no padid kinarahingan minana karunia daw kumadiolo. Miagalay ka daw dati. Antakan na iyati no po nga minimpuno at tumbayaan kumadi Yesus Kristus. Paingkura na ako di manganto ba kudiolo ka. Kapo damualo. Sayra no po norongaw diolo.
it pinalambus di Petrus om kinumadada no dilo di pinapabantu gilo kinorohingan miampai do minoboros ya di napadi montokot tinaru da suai nga mana haki kinorohingan do pertobatan karunia pertobatan imang hak ko it keposian om iati nga ilo nalo pemuhandaman tokot timpuden do kada toko borosad itong dusun nohot sampipian toko na po dusun dat kasuang suruga bo mahan toko na po dusun no kasuang suruga ka kon ikaw iya digi o insanan no kaditi kumadot tinaru da suway kinorahingan nga manahakit pertobatan kumadilo tumobat tumatudadi hiturang putih didite no nga di karate nga ino pa'y kalansanan dati nga nuno na patinaru mo'y dadat ilo kadaw nga kotobat ino pahit ilo no pa kumundat mangarunia kan pertobatan ato ko ilanom sangira o gumu na lot tinaro nga datok ioin tutunan dati ilo no mo ti ko piyahit ano ko tong kya diletakan no tilo ilo tinumon tilo ka nga ato ko ipimanan o nga ito kod isa kinenon nga haray tulun dilo dohiri ato ko imilod ato ko ingatan mo gi jadi itino pa kamoyan dat ay Allah mengaruniakan pertobatan nga ato ko ilanom sangira ipagilitan pia dati nga miya galid di ay mati ilanom sayra to kotit kong taubat ko piyo hali piadat monikita daw nuri di view to kono po nga kasari-sari o nga 800,000 kumbali man ko kori ko to 4,000 ay o ilanom ino po'y 4,000 1,000 800 ay ilanom ilot 502 orang nga atupat kami nakataubat ino po'y kalansanan dati nga ay mo ito ko dadot tumobat nga ito ko no tumobat ako no ilo na day papisaw soryan dati lumo manuh to ko dad ilo na po tinaru da suway iati nga insan to ko no isiso na ginaw dati tumobat gumuli kumakinoroingan right to po kakolomokon ilo nagitakanon nga agumo no kolomokon to ko monambor sa karay tila tinaru da suhay agumo ikolomokon dati nga may to ko noon wa iti kasiwatan dat iti nakasiwatan dati da tumobat mo'y ino pa day ginawa dati nga nung sunatan ngay ilo napagangatan dati agumo no kontobon kadang-kadang ko iati sa piangguta kombolutan keluarga sendiri papakamu dati nga iri na ngay taguangan dati dat gumuli tumobat ko kumakinoraingan kada to ko no katingaya may tumobat sa kiron na pod lahid to ko na napalid kada to ko no katingaya may gumuli tu iri ni pamalahawan na kinoraingan ko madati agat pia ta purimanan nga nukad di konsikahan production posandihon to kono kumakinorhingan isiya na milang manghup dati moidat kano to kagumuli da point tapat kaguli na pom kada na tampus kago mantadi din pahilon to kono pelajaran dat ko sabo na bayno kano niyampay to ko pakago di konsikahan moed parikoton to ko kumakinorohingan at ginawa dati karohanian dati minsamok to ko sumondi to ko kumadisyo
Umulan iti mo isusuway at tapurimana Toriri mo Gato sinuha Kakakoto Haruison lihon Haruson lihon No kita marut Yesus kasasarit Korong mo I stoko iba Sino Kadang ko Yesus lusong bihon Ano misis ato kad iswang sambayang? Kinarahingan iswang kerjaan sorga kon si kaudet. Kasuabo na bayo insan po na kayong pupusi hati kay sisan na sumambayang misusuwab. Nuno na pa naway andahay sa kirohdot nakasinduol akapiyon to ko iginaw dahil tisam tiso nga porikoton dahay dat pakiyan po na dahay kumadya. Mo'y aiso dahil kapag yung itandahay ipagilitan diti mo kikinangongay. Gisam mo sa ira no pod kapag isolot hay nga patilambus na da kasari itit pag yung malutan dahay. Di kasabay no na ilaan dahay dot paingkuroh na pohot kinamagatan itit kamondat pangakan-ngakan itit santabit nuno na pod hari iti pamagunan. Nga paingkan nagi kadaw pangumbal lorogon iswang rohani dahay. Mantadi di Tuhan may nahay uhupay dat rumikot minsan mo kasari kumadya. O gumo kapolidan dahay o gumo kalamukan dahay nakainsado nagyaheman tadi. Nga may nadapat tamo iti tingayam dahay dat gumuli nga inapaday kalansanan dahay nga otasu ngay dat ainsanan iti panunod gumuli gumirat kumadya kago. Kung sikaw Tuhan tu hinakamihampay di suwangan. Tindalanan ko po siya dahil tadaw dubay no. Gisambot kapag isolot kago hedo kaswaban na suwab. Nung punano do sa dahay, tinasambayang dahil suwangan Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw dat kinapagyampayan natin di kaswabon di bay no. Ikalansanan dat kapag iruba ta kada kago kaswabon na suwab. Osanong papaindalandot ay tugas-tugas dati data daw bay no. Suti di bay no ki. Suti piya nga iwalay mo di kasari. Haro di status so kita kung inong dorumante ko pa ingkurah piya nga iso iwalay kuren pakato iti no hat away andatin timpu dadon do. Hinakaw po sanang kaswabon sanang papaindalandot kaindalanon da ko po sindot kumada ko kaswabon na bay no. Hinakaw po.